final show, our best show. You guys are so fortunate to have tickets for this. It is going to be amazing. That's like. Are you excited? Thank you, Nicola. She gets excited very easily. I love her. Such a blessing to have her in our lives. Great to have you guys here. Ek wil baie graag vir ons hoofleiers die kans gee om die korrekte werkwyse vir ons te open. Hulle wil baie graag vir ons open met skriflesing en gebed, with scripture reading and prayer. Thank you so much. I'm reading out Jeremiah 29 verse 11. For I know the plan I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. As I cross with all of us. Here Jesus, ek sê dankie vir nog 'n dag dat U in ons lewens bygevoeg. Here, ek sê dankie dat U ons almal vandag veilig bymekaar gebring het. Here, ons wil ook vir U dankie sê vir die wonderlike groep studies, matrieks en ouers waarmee U ons almal geseën het. Here, ek vra met elkeen van die matrieks te gaan, ook so die studies, om hulle kalm, rustig, deur alles te hou, maar ook so krag en energie te gee om vol te hou. Ons vra ook asseblief dat U saam van oor ons hou op pad terug huis toe, dat almal veilig na hulle bestemming sal aankom. Ons bid as U groot heilige naam in. Amen. Baie dankie. We're looking forward to tonight's show. I can do long speeches, but I promised them I won't. So I'm just going to say, enjoy the show. Scene one, take one, and action. What's the case? Grandpa, why can't you call me PJ? PJ? I took his phone. Okay. But not even mom and dad uses my full name. Was it any different for me, mom and dad? No, it's way too long. And anyway, all the cool kids call me PJ. Well, but allemaal met de mensen nou Engels. Dis Engels en pa, nie Engels nie. Waarom zeg je ook weer zo? Je hebt niks zo te zeggen. En mijn tijd is ons voor te staan. Lenny, you walk barefoot for 40 days and 40 nights just to get to school. Ja, ons is weer bossen, bomen, rivieren. Iedereen is dat net om in school te komen. But you live to me, not a Karoo. Precies. Zijn is een rolplekje en het is hol. Want als je nooit was een klas als je buiten is. You probably had to fight with a leopard as well. We also have a teacher at school that does that. Irma, the llama. Dun, dun, dun. Passion. I need to feel the irritation. Irma, the llama. Dun, dun, dun. Je moet mij vertellen. Ze was zo in uitschool geweest in Jetta. Ze was wel lekker stout. Naughty. Irma. Dun, dun, dun. Are you sure we are talking about the same person? Well, ja. Want ook weer cursus kun je veel vertellen.
Wat maak julle buite die koshuis? Niks. Niks. Julle? O, niks. Julle, moes ons nie seuns moet geafvraai om van Brome speel nie? Nee man, dan moet ons dit met hulle deel. Jy weet ons mis seuns. Hulle weet nie hoe om nee te sê vir kos nie. Kom nou man, die son trek water. Maar dis nou nag. En waar is die water? Die dam is geleeg. Staan jy nie hier en laat weet ons as iemand kom. Ja. O. Julle kom mense. Wat? O, dis net julle. Kom vinnig. Now I have heard everything. We aren't even allowed to go to the river. Goodness, so bullshit. Wat alles? Hulle is seker bang jy breek en al. We are not sensitive. We're just more in touch with our emotions. Times have changed from when you were young. We have a lot more to deal with. Nee, ou Bo, dit het miskien verander, maar sensitief is julle verseker. Kom mannen, die Everexpress is nog even bij. Ons het dat ook te doen. Don't cry. Come and play hockey games with us. You'll feel much better. I promise. Was jy nou die camp school geweest? Hierdie gaan easy wees. Ek speel jy dit so? Hey Gary, hierdie land het dit reg gewen. Ja,
implement stage 8 load shedding? Okay, you have a point. But we are not that sensitive. We can still handle our teachers, and they are so mean. Lama, is toch pitbull? Idiot wie? Hij is een wijze oude man, wat een meer was van de discipline bij die school. Want zij gezegd, dat zal wel meer worden als hij dat gezien. You both come here. I'm not going to say anything. You three, you both come here. Let's go make a toilet in my office. Hey, what are you doing on the tracks? Traps? What kind of traps? The tracks you're sitting on. Ahmed, go to class. Hey, you only come to school once upon a year. Oh, sorry, man. No, I have never heard of it. But our teacher is European times 10. Sjoe, ben je ook nog steeds van de beestjes? I guess, but we call it a elevator. Hey, wat maak jullie bij die klaskamer? Gaan terug in die klas in. We got work. I really want to do the work today. I don't really want to do the work today. I don't really want to do the work today. I don't want to do the work today. What? What's it? I really want to do the work today. I really want to do the work today. I really want to do the work today. I don't want to do the work today. How do you get all up the stairs? Het ek hier net met julle vier gepraat nie. Kom, beweeg, beweeg. Guys, please settle down. Ouwens, kom ons in ons masselbank vir rolpauze. Albaan wat jy gaan sien is die een by jou huis. Aangesien ons deesdae die hoof en sommer die hele beheerliggaam se permissie nodig het vir sulke goed. Ek bring jou nou die res van jou klas. Now
Julle is so gedisciplineerd. Die stres van 'n geelbrief word jou seker gedaal. Ek wou sê, jy lyk 'n bietjie vleis, jong. What? Me? No, not that much. The stress for the move was the only thing on my mind at this point. Quickly, we need a close-up of this grey hair. Come on. A little closer. Oh my goodness. Quickly, get off the stage. Hurry. Pull. Dink so, vrouens betaal 'n arm en 'n been vir 'n modderdag. Jy kry dit vir nie, en dan is dit nog mis ook, en nie modder nie. Hulle sê mens is beter as modder vir die vel. Gelukkiger kan 'n mens nie wees nie. Laat ek jou vertel wat by 'n hoekoe gebeur het. Amazing. I hope it has a happier ending than my first dance. Wat is het hier? I found out the hard way that a high school sockie and not being able to sockie is a recipe for disaster. Wacht. Jy kan nie dans nie. Eers vastdans, foxtrot of christelijk nie. Dans jy nie altijd op jy deel. Nee man, hoe moeilijk kan dit nou wees? No, Grandpa. I was born with 2 left feet. Dit kan seker nie so erg wees nie. Kyk daar in die hoek, agternaas van die meester. Gryp op die wijsvouw wat jy kan doen. Daar is soveel mooie skouers by Merenski. As een van hulle net so bietjie wil vra. Nee, there's a few hot matrix as well. Imagine one of them asks us, I wish we have a better chance of getting you for Antje to the Macarena. Yeah.
Don't hold your breath, girl. The guys at our school can't even dance. And it's lead year, so you're gonna have to ask them. And leave the trick boys alone while you're at it. Oh. Luister ouens, daar's nie stukkie beef wat ek wil vra om te dans met die sokkie. Maar ek kan nie dans nie. Chom, wat gaan ek nou maak? Wat gaan ek stap nader en vra? What's cooking, you looking? Nee mama, wat nou? Was het tussen je zat jalan sobi? Ang mundo lang, just sobi, menam lagi aku tuh. Yo. Chill, I'll teach you.
Maar al die gedansery maak my keel so bietjie droog, man. Nou sê ek hulle gegooi vir opa iets kan toe. Found it. Praat van jou liefde. Hoe gaan dinge tussen jou en jou goose? Sy is nie my goose nie. Ons is net vriende. Oupa is amper so erg soos die matrieks by die vliegkamer. Do what you do, what you We are. Our acting department was on a game show once. It was the funniest thing ever. Has anybody seen the snake? Welcome to tonight's special edition of the Game Show with Sam. I am Sam, your host. We have the ugly department of Marenzi High School here with us tonight, and I can't wait to see which part of the department is the brains behind everything. We have 3 teams participating tonight. Team 1 is Ugly Technology, and there we have Mr. Knutso. Woo-hoo! Mr. Bosselman Korea.
last, but definitely not least, we have Team 3, Agri-Science, and there we have Mrs. Laws and Miss Becker. Alright, let us begin. What was the Agri's greatest achievement of 2019? Het hier gekom. Nee, ek was die grootste prestasie geweest. Wat sê jy, Stevie? Wie was die skoolse beste prestasie geweest? Ek Of Tia? Wacht, sorry, ek het geluister. Waar praat ons? En dis waarom ek uit jou lees. Ons was landbouskool van die jaar. Correct. What event is held annually at Merensky, celebrating Amos? Amos, ek maak guacamole daarvan. Guacamole? Sê dit gou weer. Guacamole? Guacamole? Hallo, Ravi, kan jy speak foreign? Oi, maar ek het merk as jy niks om te doen. Dis Maluma dag. Correct. To which physical component do we refer to see if a cow is in a healthy condition? As jy onmiddellik op 'n spit kan pas. As jou mes met die vrug en met dit op 'n braaier is, ek stem. Not the answer I was looking for, but anyway, let's carry on. Now we will test your general knowledge. How many players are on a rugby field at once when playing a game? 15, Is dit nie 30 nie? Guys. Disappointed was I ever. Miss Becker is correct. Remember, there are 2 teams on the field when playing a rugby game. Thus, there are 30 players. And now, for the last question. Arru, hier is vir jou. Dis die last question. Okay? Jan Potgieter from Merensky told me that the Agri department got a new goat with the name Sarel. Wat 'n ras is Sarel? Angora bokkie. En dis nie die boerderyse nie, dis myne. Well done. And thank you all for playing in tonight's special edition of the game show with Sam. Tonight's winner is Team 3. Ja, Juffrou Becker, and from tonight, Juffrou First. Sakker op, Kappel. Gaan nou huis toe. just wait until you hear what our sports teams do for practice. Okay, maar dan kom nader, kom staan nader, maar dan kom, deel ons het in. Okay, maar ek is baie trots op die fiks. Hele paar gedoen. Behalve volgende 3. Ai. Daar van
Ek Kobus. Coach, dit maak nie sin man, ek is soos elke dag in die gym. Hoe skuld jy tevrede met my uitslaan nie? Wel, die uitslaan sê iets anders met op. Jammer brother, my hele ding gaan van Burg sal die dansers sien. Miskien altijd jou, ek is al moedeloos. Gaan trek uit jullie zo keer en krijg my by 3. Nou, kom maar, kom. Afternoon, ladies. Come in, go stand there by the girls and watch what they do. And 5, 6, 7, 8. Plié, rond de jambe, Citone. Croissants. Wow. Chaos Force. Stop, you're gonna make me drop my croissant. And let me see those splits. Eesh, no man, I can't do that. My body has restrictions, you know. Jy sal verbaas wees wat ek op die dansvloer kan doen. Is jy seker jy wil nie eerder kom dans afrig nie? Grandpa, times have changed. Bro, van een interessante gebeurtenisse. En jy geweet, wanneer jy goeie getroud, die jou school was al. Wanneer jy sy man het voorgestaan, sal die spoorloop. Goeie nou dames en soos al alle trouwens ingestap op die maat van die trouwers. We are gathered here today to join two farm animals, Billy and Tweety. Before we continue, I must ask if there are any objections. Niemand nie? Wonderlik. Laat ons begin. I have told you the short speech. Do you believe that Tweety to be your wife for the rest of your life? I do. Vir jy gebeliefd van vandag af enigste wil in jou lewe te wees? I do. Ek verklaar jy nou Bill en Tweety tot die slagpaal julle skei. En maak haar maar 'n drukkie gee.